ba kabayo sisya kadeka Pinky Maring kabala mardan no ba ni mo dikini nomor bala mi ka ha ka social media bat baro kele ya Marriott Hotel dekani ka kam bir ka tang Meghalaya India kalaya worldwide baro putai apolol Karib hoy dorbar hakalai tarik risau arajar ar paulai kala penrem jor halor kamat jong kajing ainam Miss Meghalaya kat kendai spa kendai pupra syaka weipat ka breu ka bomdei satya ka Miss Meghalaya kat kendai spa kendai pupra kane kajing penrem jong karib hoy dorbar kalong halor kajing mi ki khubor haki rinsan social media hadin kajing weng ka kong Pinky Maring kum ka Miss Meghalaya kat kendai spa kendai pupra bat ke penrung penbanda ka kong Rochel Walang ka bomdei satya ka Miss Meghalaya kat kendai spa kendai pupra Henry kadai ke belawan balai hakane ka rinsan ke belalong haus nem kat kendai spa kendai pupra nakal yang General Secretary ka ribhoy dorbar ulaong bakum ka kenhun jong ki dorbar shnong na ribhoy ka bapet ya ka bha ka miat jong baro lang ki khun ka them ribhoy upenrem jor bat ula dawaru ban pensyai pat ba halor kane ka jingweng jubore ka kerteng jong ka Pinky Maring na ka nam Miss Meghalaya kat kendai spa kendai pupra. I am Pinky Maring, daughter of Mr. Waikivi Singh and Mrs. Devi Maring, who hails from Ribhoi district. You are aware of the Miss Meghalaya 1998 title that has become viral over the last few days on all social media. I have been silent over this case, while my loved ones and strangers have been waging this battle on my behalf against this identity theft. My snatch Miss Meghalaya 1998 title, and along with it, my lost respect. te hagar poitrik September hangni hakut dia Marriott Hotel 5-star Hotel Shillong ki penbena ba ka Miss Meghalaya 1998 kedai ka Rachel Walang kamamut ba kini kibalik mentadin kila pendu no ya kanam kani ka panangkong kani ka Pinky Maring kakam kani ka Rachel Walang kade ka second runners up how 98 kawan balai ka teman balai how 98 hindi ka claim ba kani maka kabayo ya ka Miss Meghalaya how 98 kat ba kabayo sisya kade ka Pinky Maring kabala mardan no ba kani mo dikini nomor bala mi ka ha ka social media bat baro kele ya Marriott Hotel dekani ka kam bir ka tang Meghalaya India kalaya worldwide baro putai apolol te kawan ketika jing ujor na London sya kani kani ka Marriott Hotel balai bagi penbena bakla ya ka kerteng jong kani ka Rachel Walang kabadai ka runners kani ka second runners of hindi ka claim ila de ba kadai ka maningkong kadai ka Miss Meghalaya 98 ta dewan gimana ani ujorgi de kikin le ila jong kam de ni bede kum kari bhoi darbar namar ba kadai ka kadai ka group bala po bhoi ni support ikani halor ka nongrim ba kadai ka basisya bala job ka hau lai pupra te kan ba hau ar pulai pat kani ka web de organization ka ba organize ya kani ka ji kendu function hapo Marriott Hotel ki penbena ba kade ka Rachel Walang ka ba yo ya ka Miss Meghalaya hauna ti ka 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 jing bom slotanat ya ka to occasion how artwaitric September arajar apply for Marriott Hotel hakabala di clear ba ka Rachel Walang kepada ka beauty queen trong 1998 kadon rengkat pati dit namar kata-kata ka ka pangikwa ban pensisa khmat jong pai ba jong babun balang jong ka ka dong ka than jong ka state ibro kawai kalom ba ka Pinky Walang kadon ki evidence kadon ki proof kadon ki documents Pinky Maring abeg pardon ba kadai ka beauty queen house nem syajar kendai spa kendai pupra kadai ka hak photo session ka bagila shoot hapdeng kadai ka beauty queen la ka winners kita to the first runners up but second runners up the second runners up kadai ka Rachel Walang
ini di simple proof bengai de hakai kadon lut borkhoi wat kikam ki bakatre hapo kari bat sabaru la support ekada ka certificate ka bakayo kumka beauty queen of 1998 da halor kini ki jing sisya mangi negeri bodor baru ni ai ka jing krisan ne ka ba sispa ngak sispa baka dehok baka donhok baka title beauty queen of 1998 kadai jong ka Pinky Maring kamdei jong ka wepat kumbala pensutu bakla yo pai ba bat ka baki ai balai ba ka poi hadu nimput pengin ai ke social media ka daw kalong baki la post ka ke Instagram ro ya kata karaksyal walang decision balai Instagram kala long worldwide ka viral kamdei su tang hapo ke jelang kala long ro siapa globally dan mar kata kata wat kita ke sabar gilaria dekat no tamle le mangi na po riboy kum ka riboy do par ban hakateng ka riboy do ban ipen pau ke jing sngau persya ba kita ke badon kti ban pen kla ya ka title jong kata ka beauty queen of 1998 kite ban wan sakmat ban le ai bat jing sana ka riboy do bar ngip suhun ban ong ba nila apologize ban apologize kalong simple bhamdan ei ka ba dan dari bapin apologize kabalaya siapa nak jelah kalau long serius tekin perkhat bayi kan kubor ke bangita nagari bodobar bale swa bakane ke jingja kan poi sebab sniu bat sagaba sosi de namar kata ni kwa ro bane thu angne ba kini ki beauty contest laju pele nagapor Singapore bat hadin ka sejar kendai spa kendai prangi sosarong ban ong ban pensisai ka Pinky Maring kala late ban simbeta kum ka Miss Northeast Teenager Beauty Contest barang to ka sejar kendai spa kendai barang to kelawan second runners up nata kidon giwen di title ke bangim kwa ban penpau ke bang kala late ban contest kabamut kabangamut pan ong ba ka Pinky Maring ka deserve ban bat ban yo ia kan kita itu bat kamde ka kamkai ka kam kena ban penduk ia ka nam ka purom lani ka title bagi ong tinang wai ya noriano la kalong contain senrang la kalong badai na kanu kuno ngajak penriu kalong serius tengi na gari bodo bar pau ia kan ka cikwa bat kijing terang jungi ya kan ka society Kebelatip kum ke Meghalaya Youth Tourism Development Society bahkan perkhat mde asin sipausin halor kene ke isu bakela bakala ka apui teri pusat kembang arja apply